A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanawame kao ngardunga nao harima imahadisiano. Tufanyari hadisi mbabi leo husu mada zilio muhimu. Mada ya handani ngarjohu jahari mwa umra lo hitwa wahima namsho hatu mwana hatu hikma amada swahibu kao ngamziju wao umra lo hitwa hahe ngarjuja rizi nanu mbabi leo haza nyumeni ikao zifanyishi. Imada ya bili ngarijunji ambabi harimwa ima hamengo mitsanu ya aibu rambiwa rirenge stiklali enamna yensi iliyo. Ingekwezi hahandani tionof dwali riandise ima hadisianu harima imada ya himwana mshohatu hikma. Imana hindini randisa uharmu imada hiyo. Tiono video ikao tierewa ni mwanama mzima. Yafanyiwa ni bienvenue. Harima wa mji wa Marseille. Ikao ngamdengesho da hashinu. Ni mboshele marahaba. Haukanga mina wakati mwinjinja siwuha. Wanatumishia ya nide ya mbabi. Inge ngamumboshele marahaba ni mshukurie. Mwenyezi Mungu ya mwehensi na mo. Yamnike umuri mle. Shana tsodondeya. Izo ndizo njujibiwa. Bahakika kaka jamdeya. Miutabi hambabi yeroh. Inge ladhima ni mshukurie. Wayane shele ambabi. Yani deya. Bati jibiwa. Tinene bambabi. Tiro hambabi ye hamu. Bati kana hamu inchi. Onlona wakati mwinji natsu mwishia ya ndeya. Engelewe hamu iroha. Abola di manimboshele bienvenue marahaba menshi. Uyatsundi waza. Shaya ona kami mwanadamu lonamo. Yaona afdhali ya jiande mbabi. Yonde mane kaunga nimboshele marahaba. Mwenyezi Mungu ya mwehensi na mo. Ihazi tokandiyo. Haina wakati ya jujuha. Mwenyezi Mungu ya mnikeze mvuu. Ya jiande mbabi ba wakati unga mjoka harma furaha. Che muhimu tikahanza ni mjibu harimwa umjarada wa hikma. Hukaha wonesa ya ukaya owanduwanu wakanda wambongo undaona mikiro warengo watulo harmaze prison wonti pia nga obonzi. Abonga nanitsashiwa juge d'instruction hajimbe swalihi mshuara wa rasulu ya jereleze halafu tikahanzani mwambiyo ka wanubo bienvenue miti mshuara wa Abdallah Abdu Hassan eza handani ezabili tsombakanga muboshelo marahaba Mwenyezi Mungu yojili ya watsundi waza uride yao. She muhimu nanzao ni jibu bana. Duharima upande wa hema na msho watu hikma. Ngamsababisho ya ukakweli uwandu wayilika uwandi hawagamatiwa. Daona mikiro wapuliliwa takriban gasina mfumo ngwa obonzi. De mwana mshembuni ni mwana mmemwacha. Shamimi gamanzoni onese ya ukasisi rika ujibu hizo procureur ya hamba za husu ya mwana mshembuni wola nabo ya jayarengwa yabuliwa vatsina ukaya heshiliwa ne juge d'instruction.
baada tijua ka wandu wanu wafungulo tsende harima mtafiti wangu ngamjoni hakikishe ya ukai mwanamshe nane mwanamume wafanyiwa non-lieu abo kabanaka ukamahakama hato wanduwa wowa ili wake presa emma na hindi o wanduwanu watuhumlo de inuramba au soupçon ne juge d'instruction ikao mmono o wakati wahandano wanduwanu wagamatiyo wa wapuliliwa juge d'instruction arditse na ya wapara ya waplace mandat dépôt procureur de la République kajajibiwa na procureur de la République yeki droit yekaji ulibere mundu ya soupçonné wa harmadeli vatsino kemru uo heshiliwa ne juge wa matafiti ye juge d'instruction mananyasi wa shomoni kajatoshiha haparu wanadamu wala hawamete madadepo leo haja hawafanyia non-lieu et non-lieu hiyo ngio na tafsiri bo bienvenue haukezo juge d'instruction ya kautuhumu katina element ikao ngio justifié ya ukao wanadamu wanu warenge funvu harimo mrolo hitwa wa hikma yonde mana yafanya non-lieu abo sisi leo karina ujuari njiembani harimo dossier yinu namne kawe ye dossier ila dimwe mahakama yafanyishihe début juillet kabla dimwe yafanyishihe juin ngwa una audience zinji iraporte wangejo fanyiha début juin abondo bahanura kansi hauka ema avoka wa hikma kwa japaro fanya confrontation ya hao na mikiro iyo no siku rijoka uona emikiro hakawa eche au kaja kawa eche namne kao mimi personnellement yonge nangaje o mimi binafsi ngam amini ya ukamikiro kaja kawa eche harumwa omrolo hito wa hema namsho hatu hikma jusqu'à mon dernier souffle tina paro amini ukamikiro hakawa eche harumrolo hito wa hikma ababa hasisi jene mneka ungasina riwono zinji enamne kawe juge d'instruction oi hafanyiliwa pression dès le début ne pression hiyo yachukiria marché leo ntina ujua au karna ujua ribezeri mkondamne uhusu ye non-lieu yefanyia mwanamsho mbuni ne mwanamme pisko yeye nde uloneze elema yende ya warenga harimo zila tuhuma ikau yeye hakanizo hendelea ne anketi ya hahe lewaja delibere hawafanyia non-lieu abo ye juge d'instruction si ngabo aminifu harmwe dossier yin nane mavuka wa hikma ngabo aminifu shanari linde début juillet e mahakama joko fanyishiha abondo bahanu rijo uona umpira enamna ikawo ndo warewa umrolo hito wa hemwa namsho hatu arenga funvu na yatu renga funvu
Shangari Aminio kaya mikiro kajaka waeche. Donc yabole o bienvenue. Kuna juo jo jirinike na fasi. Wambeka la dmonjeleze miti juge d'instruction. E mananari poste jana ndabo yaka procureur de la République kajakana ye monopole ya ujua ya pulilio wanduwala batinokawe shiliwa ni juge d'instruction. Juge d'instruction mrikao hametewa nkozi harmadeli hamada ila abwe juge d'instruction mwishili ya rangu uwende urengo decision ukandua inge coupable au kati coupable. Leori wano wafanya takriban mezimina au mezimitanu ho prison. Abwe juge d'instruction hakarmu ila haziyahe. Ikao karno jwarende hule Shangari Aminio hazikao haifanya. Leo karno jwari mkondamne harmwe non lieu ya wanu jusqu'à une preuve du contraire, puisque zila élément ya ka soupçonné ya chungeza ya wa mette en cause ya wa place mandat dépôt zijazi justifie ka wanadamu wanu kabati élément kaungyo palpable ya ka warenge funvu jusqu'à une preuve du contraire. Vanu manadamu ya joniki wa non lieu e kaze élément kasu di justifie chayu jua tsena baada non lieu ila e mwanadamu wala ze élément zibenuha hardi harengwa endo be jua maudu kabaroha élément za nyumeni za wanadamu wana kabati ujua chasi sirika uajise suite ya henamna procureur Abdou Ismaila ya renge problemu ya traite vatinoka wanadamu wala weshiliwa ni juge d'instruction. Abondo bahanu sisiraka. Donc sisi nga sina confiance ya hema avoka wa hikma. Leungar lindawe maavoka wa hikma nezi hazika wafanya lindawe mahakama début juillet. Abondo bahanu wajoka honda na confrontation ya hao ndao na mikiro. Leo karna ujua rikondamne Metro Zaid ne mwananya avokamdwa jina haukangari Aminio ngari Aminio hazika waifanya ngwaifanyao juma umkonti unu karna ujua rinjie Buhari kama ka elema zaka au sens contraire ya henon lieu ikawe nikiwa mwanamshe mbuuni ne mwana mnewoi amfikirame ya jotende ya conteste uwe Metro Zaid puisque uo ne ujue hazi uo ne ujue dossier leo sisi karna ujua rigerditiye Buhari wakatika ukartu ye dossier sitinderi gereo. Moi, je ne suis pas un avocat. Ouanama, Ruloba Nouraya, Barapoltora, Rabdal Abdou Hassan, ils sont tipia. Moi, dit la monnaie, si tu m'as avocat. Si Rikau réagisse, suite à assassinat, ya fanyi liwe manam shohatu. Aborika na droit, yamba kababdu Ismail, kuna ujua, ulibero wanu, vatinokawe shilwani juge d'instruction. Abolewe amferi, Ibakar ma juge d'instruction. Ikaw juge d'instruction. Hafanye hazia hawanika non lieu. Est-ce que Hadji trompe? Je ne crois pas. Puisque kabati élément. Pour le moment kabati élément ikaw zim renforcé. Ya wa maintene mandat dépôt. Yone mane kaw hawanika non lieu. Abo izo zibaki maundu. Harmwe kaiyo yema avocat wa hikma. Wando wajoka upuse mikiro iliyambe hakanda inando puisque mimi shatamanga zinanga jeo mimi personnellement ngam amini ka mikiro kajaka waeche harumo mrohichwa umrolohito hema na mshwatu hikma
Iyo je suis persuadé. Donc nartafadwali, bienvenue. Leo e mwanamu mmoja ola ekakuja kaujua leo nga muhambiyo yaukemana ya metewa manda depo yeye hakaya hasipsonewa ne arme entourage ya Mikiro habeshewa convocation hafanya ula ujabari wa Kikomoro ya ukakatsuhenda wa gendarmerie vao juge d'instruction rangu hafanya refugee presente balando bahanu wakahumrenga wamete manda depo. Donc yabo karado bienvenue wan quartier ma problèmes amiji e kawengo dute yo kabanu ngwanzo kebanu leo baka wandwa jina banata mumbenika ha participe e kaka atakabeshe mndu mumbeni ha participe harmu asasina ila singaranzao ya julwa quel que soit umji wa hahe quel que soit umji wa hahe shenamne akte yabira leo ngarjo subutira mbeka mwanadamu mzima kajashinda yabalie gari wayeche yatowe gaz lacrymogène na wale gari ngalendao yatie mwanamshwa hatu mwanamshwa tu yabuo mlango ya sebonsi yarambiyo yende ata mrohore yardiaji ya mto garini ya mwonyo wensingo ya muwe yafe yende msisebonsi yardia mbali yende mte harma barika iyo nrabo Mikiro kajaka waeche Mikiro kajaka waeche namne acte ya jiri de A a Z ngiyo verifio ka Mikiro kajaka waeche leo kangwa nzo leo yafe waeche iyo shawiri ya hahe sheni mwanadamu wanzakili ngujua ka Mikiro kajaka waeche. Donc tika antanje njibu bienvenue na humboshe la marahaba bo ya tundi waza hukatika na hamu inchi hukao monidea ni boshele mwanama anere video ni mboshele marahaba ba wallahi rangu nangalia video ya hebotasi hoya ndea mbabi senjeza 1 kilo hukaka kaja ndea miuhonda yonde mana namba kamnyezi nguna muhetsi na mo heni kasi ya juju haneni masi wa tonda mbabi pisku ya runga minro ngami hayati hoka mfuka de ziwa evda ziwa manzamo nrudina mbioka banuka mnukuna unide ya bienvenue mingamu amini gamu amini Abdul Hassani kande mwana ma na mteze mpanga za hanyu mtowe bahasi babu kwamba mindo mshuwara wa rasulu tina umana na Abdul Hassani tina ujabanu ni mdeye tina ujabanu ni mwakwize jamais de la vie abonga mjujua unienga ngamjujua deya shazila manzao ukalewo nje ni mwingari yeni ni de Abdala au yake adui wahangu yeti adui wahangu ye mwanama et je suis tellement fier. Donc on a une idée ya sababu Abdul Hassan ata je n'ai rien à foutre chancho kanzan jenu jibu banu ni hambio ka kweli effectivement et mwanamshe wa fungulo nane mwanamme shabatiwa baba nkartera ma problem ya mshi na miji gasibanu rika ureponde he namna
ye procedure yandisiwa ni procureur de la République. Olandu waraka répondre ambe non, kuna ujua wambe mwanamshe wa ihakanda ina mikiro 21 heures. Ujua umpulilie en espace même pas 24 heures. Il a dit moi mwanamshe wa yeshiliwa, ya enquêtewa. Na wewe hambokaya yeye procureur unesoka e mapesa yanu mikiro haka anzende yalole mwanamshe woi. C'est tout à fait normal. Rambe mwanamshe ngeladimo yeshiliwa. Ngeladimo yeshiliwa. Procureur afanye kinyume. Sisi reagisse ramba noti haki. Léo, juge d'instruction, hawonoka kejaka haka wandu wala wapuliliwa, batinoka weshiliwa. Donc Léo sisi ngaribakio, ne confiance ya he maavoka wa hikma. Karna ujua hambandongo wabaha. Ngarlinda wa partir ya he mahakama ya joka début juillet. Abundo banu rjo réponde de A à Z. Shaba hakartu répondre yam venime ye dossier yinu. Karina babu siwa banu. Hatarijeri yam venime rahina hakama ijafanyishia. Abora ngule we amfiri ya hikma inu karna hijibu. Wewe ngojojuo junjibu. Undemba biba monjo nienjeze kilo tena. Il faut pas t'attendre au kangamju parodea. J'ai déjà des... Si ça tu dépasse agio. Tu dépasse. Yo kanje banundo wangana na mundo ndo di jibu zidwa. Mimi tunike carte blanche. Damina Abdallah runika carte blanche. Ngojo juwari de nina mnojo kahanza. Shando nzima ngari kombi yao. Utiparolinda jawabu la hatuka ngari juja banuru udeye. No et non. Na abonga mreponde hele eulime wabdal. Karno jabanuru udeye. Wewe ngojo juo deye. Donc, iyo ne mada ya handani na kanzani yone sibam. Hombuli wa wahe mwana mshambuni. Ne mwana mmemu mwaja. Harmo ya feri ya hikma. Na kanzani jibu bienvenue. Juma izo ya hamba. Abo ranguleo. Ya feri ya hikma inu. Karna uyija timpaka de bijuye mahakama ya Johandisa. Abondo bahanu. Riranti ye confiance ya hatu ne mavoka. Wa hikma. Baada katahe prose lorju jabanu rijibu. Mada ya bili ngarinjia mbabi kwezi bwa komori. Harimwa mahamengo mitsanu ya aibu ya uka gasina stiklali. Mahamengo mitsanu ya toro alamo ya kamili. Ikao zududusa zo sikitisha. Yoka istiklali ya hatu rirenge ya sina mahamengo mitsanu. Leonga sina lisenzima iliona mahamengo mfukare na mitsanu ya wahwane mkolo rangu yabo vo kabana ya bili kabana ya raru. Irendeha pashela mbe pashela mbuzi rika ujuharende rameye hosoni mola mbeberu ikawo ndo yewunda runo na mahamengo mfukare na mitsanu rika henda hosoni maetse na rendera ame ya jeye irenove. Iyo aibu yokelise ndio na mahamengo mfukare na mitsanu emkolonde yewaha vo kabana ya bili kabana ya raru leonga njo irenovewa habo yafanya pashela mbuzi ikele urika urejei hosoni mola mbeberu yewaha yata même pas 1 milliard ya kikomori do ya je ya ile kese. Leo namnaje azala sumani ne mawaziri wao wafahari wa hanyungu ndaba harimwe mahamengo mitsanu ya stiklali. Wakati kao lewe lise hiyo nde ya usomesa wenda taumra baki nyoti pia marais
mawaziri nyonti pia msomea harmweli Said Mohamed Cheki iyo nde mnikani shwabaha na bahati leo mwajamlo raisi na mawaziri raisi ndobi mzima au waziri ndobi mzima rangu 75 range stiklali hatu ya paroshelea ya ukabanuele seyinu nde yansomesa leo na janlo waziri nlo wakala nlo directeur nlo raisi kabati rangunde yezi ya madabdala hatarjiri wonde yezi inu ema raisi wabira yabo ema waziri wabira yabo wonti pia wokabana manza haya manza ufahari leo azali hakaza piku shabanu yanu malima na banu malima mdutso maga mnalime shama lima yona umando enamna samahani sidiwa ze termo ya kingazija namna mndo ambao shabala malima bahia termo ya kingazija mndo employé wandu wandisao inge wandu wende walimi sidi mndo ambao bon almuradi malima andu kwa tende wende wandisi inge wandu wende malimani donc wanazali gara aminio yoka wanaja undu shiunga shatsengwa voilà etermo ndiyo wandu tende watsenge eshiunga shitsengwa bahaja ngutimizi ngutimizi yone mana regeneralizeo uwanada muonti pia wahezezi zabira rangu 75 kawonti pia ngo ma responsable beko lewe pourcentage ye yinji ngarinika wazala sumani haruma mafuvu jana asumana zalia bugarjo umnika yemengo mirandaru zezizo wabaki yabo riwanike mafuvu yemengo mine wakwemadho amana ya henti ya hatu wabanika wa ihondo narambiwa mahamengo mitano ya kamili rirenga mfano wa Hekomoro en 75 ya mongoza liswali nanti majirani mwatu wa made Seychelles ikawa liswalihi harmezi ya hende ya kausedie Seychelles ramafundi razana zonti pia liswalihi pia yakausedie Seychelles elewe Seychelles ngiyondaba Seychelles ngiyondaba wapuangao shihwi na shihwi sisira saidia ngasiwo dingoni rireje dingoni tiyotalikia manama Desire msaidie mjomba hango handu zangu shatindo harmwe siasa ye mwanzani waho sharmwe siasa iti mwanzani waho abo mdu kadamba karungoza mjomba ho msaidie pisko mtso handu zangu ndaminaye donc abo pia yenti ya hatu idulumulwa rangu 75 wonti pia mawaziri maraisi warenge fuvu harumo msankado wa hiyonsi le wazala sumana jangu timizie malima wandu wavuaza lewe il marufu ikele o ndo bahundwa ula pitali
ngazija haruma mahamengo mitsanu ya kamili rananga stiklali iyo aibu wakati kao leo wakala pitali zindwaji ebula pitali ya hombo ne abili haruma shesu wa shanjuani ikawo zika operationel leo wadzadza hatu na wabebe hatu kwa jajo kaleunga ubushini na Dar es Salaam na Kenya haruma utsaha unono sha asumana zali haono yauka zila zititamilo pisko zila sambinde yafanya na zibalo zike mapashe ya mbe no yala tefeta zindwa jina rinje malaneni haruma malene ya de miliard ya kuandisa la pitali ya zero wakati ka ubaka la pitali mbili za ka operationel iyo tindena mna wandu werenga stiklali ngeladimu wabake marunda ya marunda kayati kabati msomo kabati unono kabati hazi ewe stiklali riloniyo engio na valeur hinri hata leo mjibu wao ya ukaleo gamanzao risherehi ya mahamengo mitsanu rangura renge stiklali ya ubanur joka utsombole shaya rambeke stiklali rirenge rikena ufahari yenda ba deze prizo goza jaza nde mazamu ya huwa na nyasi waro la hichwa ndo mtau wa huwa na nyasi walawe bonti juu hauhubia zero hoza hao iyo tindo fahari wa stiklali leo humedi msedie ya intervention ka uifanya jana hutubeka ukejadunga na nanzia ila dhimu uje wambe ukaya leo ngarishirikiwe mahamengo mitsanu bale oye shomaji risisi leo mwana mkomori kachuru habonze nde asome ngabo za universite leo mwana mkomori kachuru habonze nde atsahono ngabo za lapitali leo mwana mkomori kachutabiha hobalale gari lahe hokaze parengizo izo nizo rakahulinda nizo bomne dimsedie sha eleo ye ofahari mlonuo mjoka hamba nde mahamengo mitsanu ngari sherehiyo ngamsherehiyo ndri ndeze prizo moza jaza mjua ukaze prizo zila zijaza ngabo wana watiti ma mineur mwala dimkeleo ekanyi wandu wanza imani ikawana wao leo ngwasomesi wao hazi olio kama bakisha arme prizo mwenjeze ila delinquency ya hao shamwe hansi yabo wana wao warende hama delinquent uwati ufahari leorika humlindani aurika ulinda Colonel Azala Sumani leo pour la première fois yafanye geste ya ubinadamu leo mhabiliyo mahamengo mitsanu ya usherehe stiklali ya hatu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngena mahamina nge prison Dr. Salami ngena mahamina nge prison Bobo shano wananya ngo yabo ngo prison ngabo ma exilé Ben Mohamed Ali Swalihi Tosha Johari Hassan Hamadi leo fanya geste Basumana Zali uonese ka leo hutanabaika urene nai avandu wejanja harmale sisi ike leo libere bawo wana wakomori na utie ngubu yabo ndenge mfano wakati wa Nelson Mandela haka prison mahanshiri na mfukari ya kamili bahiba kaya mwengoni mwandu wakahumsurveye
Vakamzima yabo. Eka Nelson Mandela hauzi samaji. Ye kuima hamnyali yabo itwa juu. Iyo hadisi ya kweli. Iyo ne hazi ya kane bwana huu. Hakamnyalia Nelson Mandela. Nelson Mandela ni ata haroho prison. Haja vote wa rais wa Afrika du Sud. Bahimwengo ni mausiku. Habia emagarde korwa. Kangela dimor ndera lilie homjini. Tsaimbaba hanu lilie. Wende harma restaurant. Honji harma restaurant hila. Wakanso la tabuni. Nelson Mandela hando juse macho. Hao numru ya kanso akote ya hao. Wala magarde korwa hao. Waone mwanadamu wala ngurindrindo. Ngurindrindo. Nelson Mandela wambiaka. Na mwendemo mwone. Ya jerkentibanu. Reliliye bazima. Wala wende wamwambiaka. Kairu jeo. Ndira kentibala reliliye bazima la tabuni. Yebwana ola haja. Hakonso la tabuni. Ngulo. Shang. Ngeharma urindrinda. Hata watimize shagula. Mze wala hajuambaka. Abuna mnala nono. Hawala habana. Wala wawzisa na rais. Bumze wala hakaurindrinda haku. Babalangu huro. Katula ndo Nelson Mandela yawambie hadisi. Yawambio ka wala nde yakamni surveille prison. Baheni wakati nauzi samaji. Yagu jahanyalia wetwa juu. Wala wamwambia ma. Halafu ngumswamihi. Ngumswamihi. Hamba wii. Ula wakati mruaji wakati mruaji. Tina ujua nike hamandaye. Pisko yabo nchuwa ne salama njema. Harima ema citoyen wa Afrique du Sud. Tina ujua bela rancune. Yende uji torture. Vatino kamide hum torture. Pisko nywa leo. Yawo na natolo prison. Na janlo rais wa daula. Yani wanao. Bahizila tobiambia nrenda. Ngutabi weroahe. Donc yabo ngutoji torture batino kati mtorture. Na mile utijokane pouvoir. Ya ujua ni mfunge. Shangari mrotiyo ya toji torture ye mwinyi. Mimi ntina rankuni nae. Azara sumani renga example jiyo. Pisko sambika ja urenda nai. Mamaduka ja urenda nai. Salamika ja urenda nai. Kinyume sambi. Na salami. Wa uvaza juba. Wa ukaza kiemba. Mahamina ne ya kamili. Wananyuo kisiasa wanchi pia. Ujue. Uwatowe makazi wanchi juu. Ujue watemo prison. We kuna roho ya ujo swamihi. Pisko leo sambika na ujua taasami hilo. Pisko kajafanya kosa. Salami kajafanya kosa. Wende wala dimu kena ini. Urenge prise de conscience. Mama dukana ujua ya utaiswa ama pisko kajafanya kosa. Opposant, yoti crime. Yoti crime. Donc, leo, wamwanzao mkena ufahari. Wawsherehe tarihinu, na mwonese ze example hizo. Mwonese shoma ribelia. Haruma mahamengo mitsanu ya kamili. Hata leo rijori jibuwe. Yonde mana namboka inu mahamengo mitsanu ya aibu. Ya uona haya. Kabati ufahari. Wajua rambo kabanu renge stiklali yatunga sina mahamengo mitsanu ya kamili. Kabati ufahari. Ufahari ngonda ba. Ufahari ngonda ba. Ndabo rafanya hinri. Ndabo rafanya hinri. Kori reje idingoni. Mahamili yali swalihi. Ikifi ya mahamengo mine na minane. Mlona yezi. Leo kati almarhum wali swali. Leo kabati mwana. Ya jundabana asome.
chale ze mudria zila zisove ye mijia hatu. Leo kabati mji undiliwa ulapitali, kabati mji unduliwa uposto, kabati mji utiniwa ikombe. Chapia ye miji ngwa jifanyili yao, ngwa jiundili yao likoli, ngwa jitini yao mwenje, ngwa jitini yao pare, ngwa jiundili yao zisima, ngwa jiundili yao posto, ngwa jiundili yao prefecture, ngwa jiundili yao la meri. Roli ya hanyunyi sirkali Hinri. Hata leo manza okenga nyina ufahari, yokale ungarjori sherehi mamengo mitsano ya Istiklali. Enda kumfanya ondaba. Ndabo ze mali zendao ja esansi. Ndabo yezile wa ilo nkode nzima. Ilo ya kolonela zali ne famille hahe. Puisque oinge na pouvoir sans partage. Ye pouvoir nge niyo sans partage. Leo ya Istiklali leo mjumsherehe mamengo mitsano. Ndo mulo ya wabe pale ya ziwaneze nguone na jisi. Ndo mulo wa Fiswali, wa Motwi, wa Salim Nasoro, wa Ahmada Gazon, wa Fanu, wa Muslimu, wa Fahadi. Wenji na wenji. Iyo ndiyo mjua mjeleo mjibuwe. Ya ukanga mjumsherehi ze janaza hizo. Iyo tinena mnaondo wa sherehi hiyo Istiklali. Tindoka wandu wa rohi chwa wenji. Tindoka wandu wa fungu wenji arbitrairement. Namtafadhali. Da kamtsina. Zorambi yoka leo. Nganyino fahari yoka ngari fetewe 50 ans de l'indépendance. 50 ans de souffrance. Harmona wa Komori. Ya tabu na shida. Haina usiku. Tipare, timaji, timwenje. Timsomo, tiunono. Gari sherehiyo Hinri. Abo leo. Rikaw jari mambieni. Ya ukari amini kanga mjum sherehi. Ye 50 ans inu. Indo mulo wa bapale. Oyi Feswali. Oyi Mutui. Oyi Salim Nasoro. Oyi Gazon. Oyi Muslimu. Oyi Fahadi. Oyi Aimani. Oyi Jaza. No wenji wa hafara wafia. Rangu vajuyu. Owa ulaya. Kaunga sine sabu ya inu 60. Rangu koloni la zalas manarengezi inu. Ze asasina za fanyishia. Leunga mfateo. Mjibiwe, il y a arrestation arbitraire, il y a 8 ans de prison, il y a ancien président Sambi, il y a ancien gouverneur Abdou Salami. No wananya weba na bubosha, leunga mfeteo bumashinda mwatowa, e mabani hanyu, mwawamete en exil, Mohamed Ali Swali, Hassan Hamadi, Tosha Johari, SMS, Ashraf Yosedi Hashimu, Elari Frija, ainsi de suite. Iyo de 50 ans, mwifetewe makatiano. 50 ans, mwifetewe, mmonese kanga njino fahari borchona mwenje. Richona maji, richona lapitali, richona msomo, richona unono, richona hazi. 50 ans ya zililo. Cinquante richona mbatomaya. 50 ya wizi wamaliza daula zirengwao. Mjuwao wazirengao. Wajitajiri sao ndaoneze ahali za hao. Hiyo nde sherehi mfanyao. Leo nga mtiko ujua mje msherehi. Leo nga msherehiyo. Umarenga avion. Umarenga maliba wandu. Wenda bushini warenga bobosha. Leo nga msherehiyo. Umarenga mali. Zajolekeza zindwaji. Mwenda Tanzania. Mwende marenge bashari. Hizo nizo msherehiyo. Yonde manaramba mahamengo mitsanu ya aibu.
mahamengo mitsanu ya tabu ya shida ya ukamtsina zorambia mananti inu ya hatu sontipia inu ya hatu sontipia imfale utinu mfamaudu azali kuja kufikirika après 7 ans de pouvoir ngojo paroreje harmo ya zinu no hurejei abu kuno jua mboka kuno parolawa ngojo lawa ichole otimaudu shanga mi convaincre kango jolawa harmo ya zinu wazali maudu jo hukumlwa ni mahakama ya kweli jumaze tabu wone sawa yensi enge izonzo madambili la kanzar zambe bana rilitse na rimwambie ni mada tinti ya ukaya imakati rulo na uyano ngabaroha au rumeur ya waziri yafanya agression sexuelle harima mwana mshoha tumkomor ikawa mwana mshoha tuonge suivi hunu Faransa harima psychologue nane secrétaire général wa ministère haporte plainte hunu Faransa haporte plainte Komori ngarendao harmaza investigation za hatu ikari parise madzina ya hao ngarjore jeiba nurjer mambieni ukawa waziri fulani na secrétaire général fulani ngarju zamba charika hanzari mambieni information hiyo puisque yisangio harmaze journalisons tipia mmono bahanu imadhamana wa dawla wa honra yukaya zilardingo hambabanu kanuma agresseur sexuel wala sikarchwa mandabo zi alama tsazinunga zijao uwo waziri wa kamili uwo secrétaire général wa ministère wa kamili wafanya agression sexuelle harma mwana mshohatu mkomori ya lo suivi sur un psychologue jumaze agression ikaundo ya fanyiwazo shangari tsahawe madzina hao ngarujujari zambe banu riwavumbuwe madzina hao ka fulani na fulani pisko eni wakati rujua shakarna ujua ribambe ngarjuhamba ka wabudu wasaidi ndo wenyi ufanya agression sexuelle yinu harima imana mshohatu inge marhaba menchi wakati ka umurenge mkaunidunga banu juma imahadisiano kauhadisi ze madambini zinu de mada ya hikma juma izora parisa ni zorita rilindi yao ramba karnojo envenime ye dossier yinu ngasina ma avocat kawe ma avocat wao ngasine confiance totale ya hao ngarilindao debut juillet imahakama ya bire abondo bahanu rujorongowa zika rihadisi wajao harmwe mahamengo mitsano ya aibu jumwe namna enti hatu ya rendwa zeto biambi ya rendwa inge ngarkazao banu hata wakati wasa tsena kamnyezi mgwabenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.